sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Kas iti sigod, at tuy kami manan ako mablaaw kan agyaman kada kayo amin, iti diyo panangliway adumngag kadag iti drama tayo. Sapay kuma, tay tultuloy da kami asuportaran tapno ad-ado pay a drama ti income isagot kada kayo. Ti surat ngayon tay drama ita ket nagapo kanipagayam tayo a Fernando. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naimbag nga oras mo. Kastamatan kadagiti padak anaayat adumdumngeg kadagiti drama dito YouTube. May saakmet kadagiti naesem wenno mahilig adumngeg iti drama ket may sa toy programam kadagiti pagaayat ko adengdenggan. Naawis akmet a nagsurat tapno innak ibinglay tinagbalin apadas mi asa nga pamilya gapo iti kinairesponsable nga ama. Rugyak nga roden ti ag salaysay. Una yan, Fernando. Nabartek ka manin anagawin. Kasta ka dilata ka na ayunan. Di ka matla maumuman ngagbarbartak. Awan pa'y mataldaw asaan ka nabartak. Aday ta ka manan ako na akon, Esmeralda. Sumanaw ka man ako na akon. Kasano? Kat kastoy matla ka na ayunan ti mapaspasamak dito'y balay. Awan matlakit din ti pagbalbaliwang. Sika ti padre di pamilya. Iso asika ko matimang idaulo iti pagsayaatan ti pamilyam. Saan kat akasta asikakit din ti mangisuro iti kalukwan. Tumalnagan to na pudo ti ulo. Dakkel ti abak ka. Iso di ka sumanaw ta mga nung sikapit ti pagdasalan ti pungtot ko. Kita manday ta. Agraman sugal na sumok mo pa yan. Ay, makauman at talaga ti kastoy a klase ti panagbiag, Fernando. Tumalnagan ko na lang arunan na eh. Amumag nga, iso lang ti pagpalpalabasa kiti oras. Nagkatubay lang nga saom. Nugat mo, di rumor ka ba? Inga mo nagsugal. Inga mo tuminom. Tamo saan ka ariri. Makarang-rang iti labayag. Ay, talaga akastamot ng taramidak, Fernando. Ha? Talaga ang nauma akon. Iso at tapno quits. Aramidak nga rod matikas itar aramidam. Anya? Agbati ka dito'y balay. Tasyak matirumwan. Kasano mare? Mga abak ka matlaang? Sakto laang matmare. Si Kangay, kumusta mo't ti panagay-ayang mo? Nangabak ka? Adamot basit inabak ko, iso apimanaw akon. Agbero kakmanan iti sabali apagay ayamak, mare. Ayun, amare. Jay dakdakkel kumati abakan, tapno saan asayang ti oras ngagay ayam. Una, mare. Kantap no at damot ganas, ah. Narigat mat ano ka na yung talatan amabak. Uwan nga rod. Sige, tamang kita akman iti mabalin ko apagtugawan. Bareng manayunan pa ito inabak ko, mare. Sige, mare. Birukan kanto laangan inton madamdama. Palpasik laang da ito, eh. Kalpasan na, mapantama nga. Sige, mare. Mapanak iti dadya abanda. Kitahan nakto'y jayan, wan? Wan, mare. Agsardeng ako nga gadal, mama. Masadot akon. Anya? Oran siyak, mama. Agsardengak matan. Jakon mayulot yagadan. Ay sana. Agadal kayo, tanarigat ti awan adal na. Anyan tulaangan ti biyag yun no kunayong agsardeng kayo matan nga agiskwela. Kasanunton ti masakbayan yun no bilang laang. Sana bale? Tado mati kwarta tayo, mama. Ha? Wan nga rod na. No itapanawan, kwarta ti kapat yan. Bay amon day ta adal-adal. Tinapatag, ado ti kwartam.
Ti kwarta, maibos, mapukaw, ngam ti adal, saan? Ti kayat ko asawan, no agadal kayo, saan to ang mapukaw? Kang runaan iti amin, da kayon tumulaang ti mairanod. Ni Iris, ano kaya't napay tagtuloy nga gadal? Ngayon mo siya, pasensya kayo. Tatalaga masaduta ko nga gadal, mama. Uray siya, masadutak matan. Iso apang naasiyo ta saan da kamin apilitan, mama. Sayang laang ti kwarta no ipilit yung agadal kami. Anya, Gusto ko na ni Iris, mama. Sanda kami napilitan. Tapnusan na masayang ti kwarta tayo. Tani, talaga saan min amayulo tagadal? Mayata talaga. Nagmayat, tirik na. Kastoy ti biyag. Ow! Grabe! I love it, baby! Oh! Nagkala sa biyag! Dayta! Mayat manen! Sumamay manen! Woo! Barbar, asigat na sang patak dito sa Las Iris. Sandito tayan ni Mamaya, ha? Diyak ka mo, papa. Nakitak mo't arimwari itay. Sa rino ka ro kay ti papanan na. Diyak ka mo, tadyak mo't dinamag. Basta nakitak arimwar, sinukon ti kumare na. Karon niya. Gandi manong mo ngayon. Sa rino tayan na. Diyak ka mo diyak mo't nakikita. Ang mga no aday ti silad na. Kung saan, baka rimwar manan adyak na siputan. Anya matanda ta sungbat. Puro jak mo. Talaga mo't adyak ka mo, papa. Ay, sige te. Arumanak mo lang. Sa di nga ti papanay niyo, papa. Ay, sa rino ba ko bangay? Amo mo na. Oh, ay, Roxo man, de mi nome de la via. Mori ka na kumatayin de besin ko. Jagamin lang ani de la via. Tinasayat. Mapanak ija ko sinat na mapanak mangkita at ni mabalin ko kanan. Na, awan mo't naluto amakan. Ay, una yan tikastoy. Esmeralda! Esmeralda! Ivan! Iris! Napananungay dagiti kabalay ko. Apay nga awan marlang mo't sumungbat nga ura maysa. Esmeralda! Ivan! Iris! Ay, awan na talaga. Tinasayat. Rumwarak lagan. Ijaya kon ruwara mapalmangan. Makaamuda matan ni tibiyagda. Ayos! Madamdama lang. Mayat manentirik na ako. dayta ka ti magagapo. No apay adimon kayat ti agadal, Ivan. Ha? Mama? Yag mo dayta. Mama! Saan? Isumpliyo dito kanyak. Palasyo. Apayan, iho. Anya tinaknakan mo ta nasumok mo matan ti kastoy. Please, mama. Isumpliyo dito kanyak. Saan ang mabalin? No di isumpliyo dito kanyak. Pumanok dito balay. Anya? Saan ka mga raprabak mo? Arami nagtimbak no di isumpliyo dito kanyak. Kunak lang arudin nga isumpliyo. Ay, fan.
Alan! Isubliyo kanyak daytan. Tapno sana ko na pumanaw. Please, mama! Masikog ka ko na, Iris. Wan, Papa. O sino tinakasikugkan ka? Kan sa dino tiyan na. Sa dino, Iris. Papa. Sumumbat ka! No di mo kaya't apasaron wakpay ti panang tungpaken ka. Sumbatam ti salutot ko. Asino tinakasikugkan ka? Asino? Uring ipagang. Sa inyo matlang nga mamo. Anya? Saan yun nga amon pa'y, Papa? Nga minsan may matlang nga mabalintag kalaysa. Gaputa-adaanan iti pamilya tinakasigog kanya. Anya? Wow! Anya tayo tuyang inararamid mo, Iris? Mangibabayin ka! Saan lang matasyak ti mangibabayan, Papa? Damagan nyo ni Mama no apa yan nagtalo dito'y balay ni Manong Ivan. Di mo man iaw-awan ti saritaan. Saan ko ngayon awan, Papa? Ibagbagak lang ti pudno. Kan may sa, orida kayo man. Mangibabayan kayo. Na, tumala ka na, Iris! Hindi ako magustuhan tagiti rumrumbar di tagiwat mo. Sana na nasaya ti kasta palang sungsungpat mo kanya! Pudno man, saan ka di? Oh. Basta lang ang barbartek ka nagsugsugal kararamidin nyo. Iso nga, papada tayo lang ang mangibabayan iti pamilya tayo. Oh, Iris! Ang subli ka na to'y! Saan ka ba yung lalpas sa nagsarita? Di kang bali na bastos! Awan at talaga. Naabakak manan, Mare. Si Kangay, nakasubbot ka matlaang ka di. Ay, naabakak nga rudmet, mare. Naibos ti kwarta abalon ko. Ay, malas. Nagsasaruno ti abak ko. Ay, agpada ta mare. Anya nga ta numapantapay agrelax. Ha, ne, anya ti kaya't mo asawan, mare. Mapantaman met uminom. Ah, ay katuwan Adamok ang mabalinta apapanan. Mayat ijay tanaulimag. Sige, Mare. Isungarod ti papananta. Mapantaman pa'y iwagwag ti malas ta ijay. Ay wala, mare. Tapno mairelax man met basit nga agpaiso ti panunot ta. Wan, Mare, tani. Ay, nagsasarunot ti stress ko itabulan. Iso na lang, ta sikapay lang ti makaammo Tanay, talaga anakimos ti kwartak, mare. Ultimo panggas ko kumaitilugan ko kat naguyudan. Nairaman anaabak. Wan, awan parikot iti dayta, Mare. Mangkita ta iti ATM machine ang mabalinta pag-withdrawn. Tapno adda paginom ta, Mare Beatrice. Okay, mare. Mapantangarudan. Sa di no tinagkapwa mo, Esmeralda. Apay nga itakalaay nga sumangpet. Rabiin Adda ka matgayam dito'y balay, Fernando. Itaman pa'y adi karimwar. Itaman pa'y asan ka anabartak. Apay, masakit ka kadi. Na, kita man nakasalsalon at na tao, ibagam kid din na masakita. Kaya klase ti palang pampanunot na ito, Esmeralda. Dadahil sa amatan ti ulom. Amangan matno si ka tinadadaulan ti ulo na, Fernando. Diyak amukin ka. Apay narabyan ka nagawid ko na. Awan bibiyang mo. Anya. Sige, takayat kon taginan na. Nabambanugak, iso adi naksingaan. Kayat kon ti maturog. Di nakbasta panawal na na. Agsubli ka nito'y. Santa pa yan alpa sa nagsarita, Esmeralda. Fernando! Fernando! Oh, apa yan? Ano ti mapaspasamakin ka? Binagsulda ka nun ni Ivan kat adda itay di ospital. Anya. Ala, agrubot na tamapantakitaan ti anak tayo di ospital. Darasam! Ay, yaman hag.
Iti parang sarong karayo kanyak, mama. Kunak lakid din saan kayo ngumay. Ni, saan mo't amabali na kasta, anak ko? Anya nga min ayati nararamid mo. Apa yan napasamak kan katikastoy? Jack malagip din napasamak, mama. Basta di makaringak. At takon dito ospital. Ay, una ikan. Husto nga minan ti barkada, anak ko. Agawid kan ijay balay, pang-asim. Agawid akta. Into nagbalin ng abalay, ti balay tayo. Ha? Ni, anya ti kayat mo asawan? At dakada kayon ang mga miris. Itimbagak, mama. Basol mo daytoy ang mapaspasamak iti pamilya tayo, Fernando. Basol mo! Awan basol ko! Adam! Na ata, Awan sir-sirbim nga ma! rinakpagpungtutan ka, mga numakabil ka man. Sige! Kabilan nakta talaga sinaan kan. Anya, Sa anak amang rabrabak, Fernando. Sige! Kabilan nakta panawan kan. Day talaang mati ka ba ilam nga ramidan? San ka ni? Timang kabil kanyak. Imbes nga urnusan ti parikot ti pamilya. Saan mat, tasika ti ad-adda amang ipapaay iti parikot. nagdalakan. Tapno ammom, saan lang nga siyak tayan ti parekot. Di mo ipabasol amin kanyak, kaputad damot basol mo. Anya? Sikat ti ina, ti pagtangan. Ngam imbes nga igiyam na kitanak mo. Saan? Tapatis ka. Aramidam matendag iti saan na may parbang. Iso adinak pabasulan. Takas nakunak itayan. At damot basol mo. Nawatam! Nagsakit gayam. Di mapagahan iti awan sabi ng ama. Gusto ti asawak. Basol ko ti amin. Wen, basol ko. No ang bayakas tumatan ti nagbambaragan ti pamilya ang binukil ko. Sa anak ang nagbalin na pagwanan ng ama kan asawa. Siya, tinangituron ka na kuwada nga garamid iti saan arasayahan. Pasol ko ti amin. Day, nakapasyar ka mat Fernando ka anakan. At dan sakit di ibagam Kwa, ante, At daparikot mau, ibagam bareng makatulong kasi ti sigot ante. Nadamag yung siguro tinapasama ka na Ivan kan Iris. Ay wan. Kahit kumusta damutin ngay nga agpaisaw. Inamabulan ng tisikog na Iris. Nimat Ivan, kapipian sa amilahan kan kuan. Kung akit diya, nagbalbaliwan. Ngamsan mat. Manumanin nga daw sa nanagaw-awid, ante. Awan sa bali ang makasulbar iti parikot yaw. Nusan ada kayo matlaang Fernando. Ante Yolanda. Sa anak a perpekto nga inakan asawa. Ngam panagkunak. Agpada kayo laang kin Esmeralda nga da nagkurangan na. Ti kasayaatan nga aramiden yaw. Ibabayo dagiti pradyaw. Iti kasta, makapagsarita kayo iti nasayaat. Bayam ta umayak to ijay balayaw. Ta kasaritak mo it ni Esmeralda. Kasta mo taon dagiti dwa nga anak yaw. Sige, bangarod, ante. Kat ito pa'y lang, agyaman ako. Awan na niya man na kaanakan. Iso na laang tati pa nagbalbaliw. Kat mangrugikan ka. Ha? Idyamun ti arak kaanakan. Saan laang aparay ti bagim.
No di kat para iti sibubukil a pamilyam. Ante, Laglagi pam asika ti ama iti pagtaengan niyo. Sika ti padre di pamilya. Isu arumbeng na laeng nga road asika ti agbalin a modelo iti asawa ken anak mo. ante, Tipudpud no a kinabak nang kat saan laeng a kwarta. No di kat ti kinaurnos ti maysa a pamilya iti uneg ti maysa a pagtaengan. Kat mapasamak laeng dayta no agbalbaliw kan kaanakan. ante, Kas na ko nakitayan, saan pa'y anala daw ti amin? Idi amon ti arak. Kasaritam ti asawam agraman dagiti anak mo. Ket mga barwanan kayo, para itinapimpintas a masakbayan ti pamilyayo. Tinungpal ko ti imbilin ti ikit ko. Inkarigatak nga inidyan ti arak sakto kinasarita ti asawak ket napagnumwan mi akasarita mi met dagiti anak mi. Inparihab mi nga rod ni Ivan ket idirimwar intuloy na tinagadal agingga a nagturpos. Ket ita addametten ijay Dubai nga agtrab-trabaho. Intuloy met ni Irish tinagadal kalpasan ti panagpasngay na. Ket ita may sametten a nurse. Daytoy man ti pakasaritaan ti biag mi ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Fernando. Ken ka pagayam, Fernando. Kas iti kanayon ko nga ibaga, awan tinasayaat nga ited wenno ipaay ti arak ken sugal kada tayo. Isu asapay lakumatag serbi nga adal daytoy kadagiti kakabsat tayo a makangeg. Ditay kuman orayan nga addadakes a mapasamak sa tayon to makaamiris. Alakastan pagayam Fernando, ket pagyamanak unay ting kapanangibiglay iti kapadasam, ditoy programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan.